mo kay paniton mananwaw na ragsokon pon peyu waon kay sanankan ko likon ko nanalang ko nang kanyi ko waw chororang sabal na jay kop na karyang kop na speaker na legislature song ko pong napalapakan ng kanyang siya momot sa government o chon pon peyu sak pejawan luka kupran karasang nan sabal na jay Rahnwet. Ngay sa ni Nicholas Meban pejawan kalili ko kupurakan hautaben sa palmachay Rahnwet. Hoya chana laben sa palmachay rongkan kayo Mekanani Municipal Government ko bitay saktuaw kasantiyan tatag kapalan kami sa lete somaw ko bitay saktuaw Koryaw Syrian School and Xavier High School pejawan parak sa palmachay kopnan wen ponpeng kasalu sa palmachay men kapasakap ta update ang kabinsalet te soma coronavirus ta COVID-19 saktuaw o kabayo sa palmachay ran masalangan ponpeng Rohng sang kolonya wen ponpeng ni Chun Silisap and pamya kutriyaisak palyan madranim municipal Government COVID-19 saktuaw task force pejawan niya rajing report and planet tato hong apalpan kapanin kabinsalet te soma coronavirus ta COVID-19 saktuaw Rahnwet sampa kacin te pejawan susupay report and kasantiyan plan watch pejawan yang sa palmachay kopna koryang kopna Hoy right Queen and Tonpei State Coronavirus Task Force. Nituan tama sansan ng robotyan kasantiyan tatakan medalanium Municipal Government COVID-19 saktuaw Task Force Watch. Wiya, karyapakan robot may pachawan uyawing sangay weway kanan Tonpei kayo way sono o karyaw way medalanium. Hirailakan mo wiya robotyan tatakwat yay manin katarlapalat and madalanim Petra Greenland isa na alay man madalanim Tadasit Selton Stewart Peñas Noya Chairman and Task Force and madalanim Watson Philip Noya Vice Chairman and Task Force Mr. Patterson said Noya Chairman and Land to Natural Resources and Government and madalanim John Rinsler Public Work Hoy right chon tatangkan sangwain matalanin. Karyawain sa palmachay Rahnwet ni Chun Silisa kandarya katriyaisak right sa riyan school pangman sang state and kusay may pajawan yang Chun School and Xavier High School pajawan parak sa palmachay kopnan wen ponpeng Honorable Reed P. Oliver na National Office may pajabay na balat kolonya wen ponpeng. Hiray sarbukat pachoto sang wenchuk moran pachitian nguya bansay laga pachuan ngauta kuya kikapalan kabinsalet te soma COVID-19 saktuaw ta coronavirus. Hiray sarbukat pachotor wen ponpeng o pachuan ngyawi ainsaw megan kasanti puiray dan kap pachola nan wingsay. Nan say lagan ray sarbukat ang sabon manchay na Oliver Kopna pajawan niya cungan kalangan, katong kalangan, ang rice serbat o pajawan kamagi red. And nandiyan rice school po red na kan kaway to apali we euran mentacha ma iray so jabas pajo kusay tonpe wiya haray cungan we tawasa. Hirailakan may pachuan pajang serbukajang o parak sa palmachay kopnan wen ponpeng ye iray me pachuan apapali serbukat ngan ponpeng ye Mr. Simpson Abram o Mr. Harry Skilling. Kasiluan sa palmachay Rahnwet ye me bitmen kabasagap te update ang kabinsalet sa mga coronavirus ta COVID-19 saktuaw. Kanian Rohng nan sa palmachay letion ponpeng pachuan na letian Rohng kan sang nan men kabasa kapakan. Mepit kabinsalet sa mga coronavirus ta COVID-19 saktuaw. Meuya kapal na Rahnwet.
Nintuan taman sansanan men kabosa kabokan me bacata ni chila isu en bagya kutnya isa kasalita mo chocho naramas me bacawanan yang erale tukapalen sumawat nan sabta me bacawayan ni aramas tak rar talok wannan silagat tapukui te million isa kayo point kayo nan puan wanaramas waj haramas me bacawan kapinsalitanar temenar raila ramas limalok silinan limakut riyok isman o me bacawan maunar raila ramas wanarar riyalok nen bakit riyok kay wanaman when United States raila ramas akan me bacawan yang erale tikapanan so mawat Irai laramas riyarat tuwalok silinan riyakut bakusuman o mepacawan kabin salatala temelar irai laramas lok silinan riyakut isuman o mepacawan maular irai laramas walok isunan walokut tuwak siliman When away rai laramas akan me bacawan yang erane tikapanen so mawat rai laramas ket riyok suliman me bacawan kapin salatana temenar rai laramas ek suman ek tuaman ho me bacawan maunar rai laramas isubuki isiyakan isuman nan wain kuang rai laramas akan me bacawan yang erane tikapanen so mawat rai laramas What riyabu ko walyakan walman me limnan me bacawan kabin salitanar temelar o me ebu isyakan tuaman me bacawan maula. Report filtaulaw kasalita menan Wayne Northern Mariana Silent Away Satan iray laramas liyakan naman me bacawan yang aran iti kampanan sumawat me riyaman me bacawan kabin salitanar temelar o me tuaman me bacawan maula. Nan mo in China iray lakan me bacawan yang erale tikapanen so mawat iray laramas walnay silakat lima kusman me bacawan kabin salatanar temelar iray laramas bakit wana kusnyakan paman o me bacawan maunar iray laramas isinen walakat lima kuya palman Puan pinpacaman san salaway pakon and ponpen medilito Rahnwet saikip tsaka palen kapinsalit te sumawat pacanan mo yung ponpen ho pinangako wichikan and nanagasamwat ho kansaglan sa kalnachay roman Rahnwet yay iran masalam and mo yung ponpen ho ngalangan kami ni Peach 0.2 kuna kayo sa minute Isak silo na may isang ulan pa ni Peach. Riyaw pa yung chwalo kung tayo lima isak silo ni Sauchik o ew ngalangan pa ni Peach ew pa yung chwalo kung isak minute isak silo ni po. Rahnwet chang pa nantungan kalimasan na isak Ilog-login pa na kami minipit silo lalimaw o pantapokin yang aki. Kacaw akay wasam, nibungan Rahnwet ang kami minanpungan palimasak, ninataysak, ilog-login pa na kami minipit. Limaw wano o pantapokin yang aki marmarakan kacaw. Niyasin laliyapang ang kami minanpungan paliyay o palimasak, Ninat limaw lalaysap ilog-login pa na pamiminipit silo limaw o pantapokin yang ako marmarakang kacaw o pangkap miyang ilan ng sapat. Walang namran na miminitikro walisak tuwaw o walang namran na isang Rahnwet miminitikro isisak wano. Wan sasawan kacaw ng oratin ng ray na nawarni isak tayo miminiisis 0.0 tayo o wan sasawan kacaw ng oratin ng isang pangwat miminiisis 0.3 silo. Bombay Panther sa kacipin kulapanaw minit pa isa kasunin sa uchip o pan prong salang kacipin
Kulakwanaw minijay sa gusto naman sa manlakaw. Ngayon ko yung nacakan autapan sa wanajay kung Rahnwet kalanganan kukuran koros o kasalaya.